Happy new month muthenya wa umuthi tukigathini wa mweri wa 11 mweri wa November na tukiugira kwa heri mweri wa October na nigitio kinene muno ngimwamukira na ngimukaribisha thini wa mweri uyu mweru na nigetha Ngai akorwo hamwe na ithwe mweri uyu wina thiko 30 tukehoka Ngai ni agutwarana hamwe na ithwe muthenya wa umuthi ari tariki 1 mweri wa 11 mwaka wa 2023 ni mweri wa muthia wa keri hari muthia wa mwaka na ngamunyita ugeni rucini rwa umuthi ni Wednesday na karibuni sana ningi no muthenya wa muthia haria rurutwo aria mareka igeranio cia KPSEA oro hamwe na igeranio cia KCPE ona tukomendithiria uhotani hari muthenya wao wa muthia bagika igeranio ici ringi ni njitagwo Nyarari karibuni tutwarane hamwe na inyu thini wa tafarira ino ya Igaguriro na kuo guku ni kwa Muthingi TV ni ndara gukoro wega kwanyu ni kuraura Nairobi mbura ni iraura kundu kuingi ni kuraura muno irakorokire mbura icigo nyingi cia bururi na gugakioneka mbura riu ni ikinyete kundu kuingi twagicokeria Ngai ngatho ni gutuhe mbura oro hamwe tukiraga andu magithagathage aria marahanda aria maraumagara mabarabara-ini onao makorwo na uigiririki thiini wa mabarabara ni tukorwo tukihuthira mbura ino na njira igwete na nigetha igituike ya kiguni kuri miturire-ini itu ngakihoka ni mwara hukoro wega hari nywe murethagathaga na nigetha ukomukire na maundu matiganite acio marathi gwika igeranio ciao matigitie ithaa rimwe tu na nigetha makoma kiambiriria igeranio cio cia muthia. We wish you all the very best mathukuru matiganite mothe na Ngai akimuhe hotani muthenya wa umuthi ni gukorwo no hotani thiini wa mathukuru maya na ningi ahuria biashara na tumendithirie muthenya mwega. King Charles III ari bũrũri wa Kenya thiko ya keri gikitronire agicera kundu gatheti citu iratariria rucini rwa umuthi aturakiona kinyitwo ugeni ni mutongoria wa William Samoei na the first lady Mama Rachel Ruto tugakihoka niguo guthie na mbere gukioneka maundu maingi marauma na ndugu ino gatagati ga bururi wa Kenya na bururi wa Ngeretha muthenya wa umuthi twina maundu maingi ni tugukona muthenya wa kwaririria horo wigi ndugu ihiko na ucio kana maundu maya twaragiriria muthenya wa Wednesday ni tugwika uguo na ni tukonekera karia kumurika ngatheti citu rucini rwa umuthi oro hamwe tukihutagia horo wigi utongoria wa bururi na thiini wa ngatheti citu ikihutitia maundu makigimainie na parenting rauga when to begin the sexuality talk with your children kiuni kiuria ngatheti roria ni riria agiriire aciari gukorwo makiaririria maundu makigimainie na ndugu cia kiwendo makiria hari ciana nini gatagati kao miario ino yagiriire ihinda-ini ririku gatagati ga aciari hamwe na ciana ciao mauna tukumurika no ngimurika roria ni thaburi 20 gigetigira o Jehova niwe hinya uria yakwa uria ungimakia no Ngai aratuhe surety ya total protection thiini wa thaburi ino 27 mweri uyu wi mweru arauga ati tutifatie ni kumakio oro ni kindu ona kiriku agikorwo ithue nitumutuite akorwo ari uthari witu ona ningi honokio witu hatire kindu tufatie gukorwo tukigitira Jehova niwe hinya uria ugitagira mioyo yitu arwatarana hamwe na ithue tungiraga guoya ni kumenya uria twihokete iguru muno thaburi 27 kiugo kiria kiratutongoria thiini wa mweri uyu wa November githi na mbere kumwendithiria mweri murathime tukiingira thiini wa mambura riu ma thiguku cia festival ciambagiriria officially tukwambia kuigua nyimbo iria cia Christmas icitumaga tugie na mood yo wa guthie holiday. I wish you all the best and blessed month of November. This is the 11th month na tukimenyaga 11th month tukarigithania na the 11th hour ni ithaa thiini wa mieri 10 ireketie kuhituka tungetia na gutwara ona ningi gutumiriria nigetha tukorwo tukirikiriria mwaka uyu na uhotani tariki 1. I wish you the blessed month of November. Ngimurika ngatheti citu rucini rwa umuthi ari Wednesday otogo ndakwira tariki 1 ngatheti ya The Daily Nation irathi na mbere na kurank magavana ira turari no horo cio na riu ni magavana mamuriketwo aria maroneka makiruta mawira na njira igwete muno makiria and especially mani magavana maria makoretwo ho kwa ihinda ria mbere the first time governors ucio ni horo hutitio no maria mekirirwo urito muno maria mahutitio na warie. It's about the historic visit niguo ngatheti irameta nao ni horo wigi Iceera Ria King Charles III uria bururi wa Ngeretha ni twenyina ni Queen na Queen ni akiri na ndugu ya kuiguithaniria muno na bururi
oyo wa Kenya gatheti rauga atiriri King Charles III, well known, I think that the late Queen had a particular affection for Kenyan, and she arrived here 1952 a princess but left as queen. Itoe wega ta wega hedeno Queen Elizabeth the late na niwe nyina wa Charles the third hederia ithe akorirwo agikua ithe niwe wakire the king by that time 1952 akoretwo ari cera-ini riake guku bururi wa Kenya, and that matter ari kuria Rware Nyeri thini wa mukao ikaine ta Treetop, na hau ithe gwikorwo ni akua automatically she became a queen, na nigetha thinge ithenya-ini riu ni tondu kwao matongoragia na maundu mekigemainie na kingship, na nitukiwe aigirite ari ta princess, na niguo miario ni raririo ni murio wake, no agikiuma guku ari ta queen na agaikiuga atiriri nyina ni ari na ndugu cia muno hakuhe na bururi uyu wa Kenya na niendete muno a Kenya. Uguo niguo ngatheti ratariria, na nitukiwe ari cera-ini ria thiku guku bururi-ini wa Kenya. Niguo ngatheti nayo irameta dark past no horo King Charles the third, na ni horo wigie icera riake rofindronire icera gira wairegi na kuma hau President William Samoei Ruto akimuceria kundu gutiganite. Riu ngatheti ihurite mbica ari icera-ini riake kuria Uhuru Gardens, na guku ni kurakioneka akigirira mahua thiini wa kaburi kamwe ka mundu umwe warwiriire wiyathi utoikaine, na uguo niguo ngatheti rakihithuria ikauga we niacemanitie kana ithuĩ twĩ ta bururi wa Kenya turaririkana maundu mamwe moritu maria andu aitu aria marwiriire wiyathi makorirwo makigerera, na we niarakorirwo riu agicemania na undu uyu akoretwo akiuthoma ona gwituika ni acerete atari the king no agicerete ari ta prince bururi wa Kenya, na ni akorirwo agitariria ndumiriri-ini yake agakiuga uri araririkana agicera icera-ini hindi yo president wa hindi ari Jomo Kenyatta the first, na riu akiri icera-ini riake gitaru kia Africa the first wa Kenya atongoretie kana na tugakiona icera riake ni rihutitio muno ni ngatheti ici cia horo wigie the high cost of living and the government. Horo ni guonete ngatheti-ini ya The Daily Nation horo wigie kuongererwo kwa magoti ni urariririo, na ataramu a mbeca magakiheana mendekithia mao makauga kuongerera kwa magoti tikio kihonia kiria gikurehe thogoro uyu wa muturire gukorwo kinyihanyiha. KRA target luxury shoppers in tax down. Andu aria maguraga indo ici cia magemio mathaga indo ta bete indo ta midira migathi iyo niguo ngatheti ratariria thiini wa pull out ya business. Ngatheti ni The Standard this currently kiria gikurite when is the right time to begin the sexuality talk with your children. Uguo niguo ngatheti roria horo wigie candidate sit test in hospital as exams draw to a close. Ni ndafika muthenya wa umuthi niguo muthia hari arutwo aria mareka igeranio cia KPSEA ici ni grade 6 oro hamwe na class 8 KCPE, na ona mihango ino githiaga na mbere ni amwe marekira indo-ini cia mathibitari. Curb the tax appetite, thirikari ni kurio yoritio ni ataramu aya a mathabu ona horo wigie ukuria no twathia wana ngarenge horo wigie kuongerera taxes kana magoti, na ni turona riu ni guthare mo rihutitie mukenya wothe. Ndienda tukorwo tugikiria na nigetha tumurike ngatheti ici tugicokereria thutha wa kahinda gatari kuraihu ici tugukorwo tugicithirania na andu aria tugukorwo tugiteithaniria kumurika ngatheti kuma kuria mathioyoro hamwe na mbeo njithi tumurike karatathi gwa karatathi thutha kahinda gatakiri kuraihu, na ndirenda tukorwo tugikiria na ni ngatho muno inyuothe muranjira ngorwo na mweri murathime. Asante akina thuita wa Wangui mundu gwitwa Karori Peter, na ni wega muno makiria na ni pole sana ni wega kuhurira ndionire thimu yaku ni ngugicokia reke njugire pole haha tondu wewe our fan top fan, na ni ngatho muno makiria. Reke tumurike report ino yegie muthamaki wa kana uyu wa Ngeretha, na niwe King Charles the third gukorwo agicera guku hamwe na mutumia wake Queen Camilla Kenya, na riu ake ni ngurani amwao marenda oro hamwe na maundu makigimainie na wiyathi maundu mao marumbuiyo. Ngatheti citu ngatheti ya The Daily Nation na ngatheti ya The Standard. Asanteni sana inyu muratwirondera kuma kuria Thika. Asanteni na mundu gwitwa Dorcas Mash mwamuona mugeithieni oro hamwe na Kahiga wa kuria Imarika Properties Limited. Ndirona inyuothe muri mitambo-ini Rose Bogwa kuma Ruiru. Asante sana na ni wadumira kiugo kiri thiini wa Iceera 40
One, God bless. Inyothe muraraniria hamwe na ithuĩ thiĩni page-inĩ itũ Muthingi TV araniria naniĩ oro hamwe na page yakwa ya Muthoni wa Wambugu Nyarari. Reke tumũrĩke Iceera Ria the King Charles King Iceera rĩake rĩrĩa rĩambĩrĩirie mũthenya wa ira na mawoni ma Akenya gũkũ bũrũri-inĩ. Maki Charles wa gatatũ na mũtumia wake Queen Camilla nĩ maukĩte bũrũri-inĩ Kenya nĩmũrĩte mawoni ngũrani kuma kwĩ mũingĩ kaunti ya Nairobi. Ujio huu wa kutoka Uingereza Kenya na one, we are blessed. Na kwa nchi of course kuna matarajio, lakini kwangu kibinafsi natambua kazi ambao wanafanya kwa kulinda wanyama, na kwa sababu hiyo ndio kazi mimi nafanya na shirika inaitwa Brook East Africa, na tunaangalia masiraha ya wanyama ambao wanapuuzwa, na najua mfalme na Marikia haswa ndiye champion na ndiye champion wa kuangalia maslaha ya wanyama. Kwanza kama kwa Queens hizo tunatarajia watakuja na maendeleo mapya ambao watu wa Kenya watafaidika kupitia wao. Second thing, gharama pia zitashuka jinsi itakavyokuwa, pengine mambo yatakuwa yamebadilika kwa sababu wengi sana sasa gharama imekuwa. Naomba mnapokuja Kenya sisi pato ni kama kwa sababu mali zetu zote hao watu walichukua. Kukuja kwenu wacha tuone agenda ya watu. Jina naitwa Ann. Matarajio yangu ni kwa wafalme wakija wataongea kuhusu madhara yenyewe yalifanyika wakati wa ukombozi, ili tuone kama wenye waliadhirika watasaidika, na pia tuongelea kama wataongelea kuhusu kulima, kuhusu majani, kuhusu kahawa, ili tuone pia hao wakulima kama watafaidika kwa ukulima wao. Wetu wanapokuja hapa Kenya tunafuraha, lakini sisi tunaomba ya kwamba kuna viongozi ambao walipigania uhuru kutoka huku kwetu, haswa katika jamii ya Waluya. Tunauliza kwamba anapokuja ana mpango gani kwa hao watu ambao walipigania uhuru katika mlima wa Chetambe, na hatujai sikia wakiwataja, wanataja tu watu kutoka mlima Kenya, kwani mlima pekee. Menyamaro iria matungire ngirivotera Muthingi TV ndetagwo Mwende wa mbere goithia muno ngatho twacokereria thaa imwe tukite dakika 12 rucinĩ tugithii na mbere kumũrithĩria mweri mũrathime wa November. Karibu sana mũndũ gwitwa Stephen and happy November. Yes, karibu. Muno Muthoni wa Nyarari nyondo wa kuhekanya kagi guka station ĩyo nene muno ya Muthingi TV. Ndina gĩkeno muno kũnyita nayo mũthĩ na ngeithie macambĩki mothe ma Muthingi TV nyondo wa kũnyitana ithuĩ rũcinĩ. Ndĩrahoya tũtwarane na inyuĩ hamwe inya cirĩ handa thaa 3. Okay, ndũkaume hau. Yes, yeah, asante. Thank you muno na karibu ro rĩngĩ. Nĩtũrĩrĩire mbura nĩ gũkorwo nyitanĩra hamwe na ithuĩ na kwani no kwega nĩ kũraura gwitũ mbura ĩrĩa ĩkuo nĩ nyingĩ biũ. Gũkũ Nairobi yarega kura tũrathiĩ kũrĩa gwitũ takũrĩa watũ nĩ ndĩrarĩ kuo weekend ai aka kũrathiĩka ani ũndũ wa kĩhataire kĩrahitaire kĩgeranio gitũ kĩa cukuru gwitũ kũrĩa Kamacharia. Tiĩkana kĩekirwo thaa 6 Murang'a mbura yurĩte ngari ĩyo yagĩthiaga yakoma. MP tuhebata twĩcirie barabara kau tũthondeke Iceera ndĩnarehe ũndũ ũngĩrehe ũiguithanio mũno. Tũtinakena. Yes, mbũkũ nĩ nyingĩ biũ. Ndĩrona gavana wanyu aheirwo maxi. Nĩra mwega araruta mũndũ gwĩtoka Ng'ata kana barati yake nĩ ya mũmbunge. Anyway, yahutia Murang'a, yahutia ũtongoria wothe. No ngathĩti nĩ ĩrageria kũrank the best governors ũrĩa maraperform. Generally no wega nĩ gũthiĩte oro wega na tũgagĩcokia ngatho. Tũmũrĩke ngathĩti citũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ na karibu ro rĩngĩ. Merĩgĩrĩra maku megiĩ mweri ũyũ wa November nĩ marĩkũ? Ũkĩendithagĩria andũ mweri mũrathime wa November. Wa mbere nĩ kũmawisha good November. At least November yoko wĩna kaũgũrũrũku kidogo tondũ mweri ũcio ndikana wa 10 nĩguo watuĩka mũrũrũ mũno. Nĩtwagira maũritũ maingĩ, maguta mathi igũrũ, economy ya tutwara biũ, dola ya kinya 150. Nĩ kũrudĩra hope November nĩguo kũgĩa na ũgaro, at least maisha nĩ makwagĩrĩra. Ani hingo ciana iragĩka cukuru, ani iragĩka kĩgeranio,
at least mbogo kiena gathayo akogena kagena ka grace ka utondo kwaria mamuthoni turi hatirire kufiu na no ngai akirio gete na ni ya ukigarura nene ya itu at least magere ututhondekera maisha tondo with the high cost of economy ni turaumia muno niguo tugetereire maundu mega muri yo wa November ndamera ni 11th month tugakimitwa 11th hour ngai agitucerere atungetie ya beti bayo ya beti bayo haya karibu tuigire gatheti ni mwe kwemwe twabira gatheti ya The Daily Nation muthenya wa muthenya wa November gatheti rauga historical visit ni horo wigi shera ya King Charles III akiaria akiuga ati family yake ni makoretwo mendete muno guku Kenya na muno haha agiririo wigi nyina nirawe ukorwa kihuruka the Queen Elizabeth ni tukumulirikana na arakiuga ati nani endete bururi wa Kenya oro hamwe na Kenya na kinigera gukora twikire Queen kana Queen the Queen atwikire rigo ishaini riake bururi wa Kenya okete a princess ana kamuthamaki no bagicoka Queen ni thutha wa ithe gukorwa gikua icera-ini riake guko na akiuga ni erigirire gukorwo kwina ngwataniro njega bururi wa Kenya oro hamwe na Kenya icera riri tondu ni riri na njira nene riri ra trend hashtag ni ra trend thini wa social media ciothe ungiuga ati mundu gwitwo no juge Twitter bururi wa Kenya twina eni turiendeka ni twendetwo na ni horo wa mwanya muno gutwika King Charles outside Europe na Africa we are the first country como host no githike speech yake arauga uhoro cio wahanikire miake oi woni uhoro wake ha na gutiri undu gutiri ciugo cingigana ruo ruria Kenya twagereire tukona ni monete ni matuhiteirie na ni arenda na ni augire ni akwenda kukuongerera urato uyu witu undu ngihota kurehe uiguithaniria na nginya ukuria wa bururi between Kenya na bururi uyu wa ithe tukona twita Kenya ni kila gike turaigwo ni mabururi mangĩ na ithu tukigetikire kwiguithia thi because ugata Queen Elizabeth ari ku 1952 na higo ni atuikire Queen ni kuonania bururi uyu ni bururi ni it's a potential ni bururi potential no ngihota na isipokuwa ni leadership tuigaga thi oko twina good leadership kurigana uria bishere ya Kenya mafururi-ini mangi inogirora uria tuonekanaga tukorwo at a very high podium ithuĩ enyewe kaina ithuĩ twigaga kwa ni gwenda kwira my fellow Kenyans especially government ito because because onatona twina bisha njega mwena ucio mwena na kuna ku bururi-ini twoka ugo Kenya kwaria mano turathinika koguo he bata anene aito mamenye bisheria aduria matuyukina kuri ati ukata mundu tuwe mundu wikundu ta Egypt ta mundu wikundu ta Botswana aigo ni athi kuruta Kenya akona Kenya ni bururi na akaigo ni arake na fini uka Kenya riu hihi magio kama menye maundu maria turagerera guku hihi moka ru ni menda ucoka ringi because he bata tukiyura yeciuria ucio koguo Iceera Ria King Charles na Queen Camilla ni icera twagire twithomithie nario tune Kenya ni bururi we iguru muno na ni bururi ungiramatwo wega no twike heke in Africa not only in East Africa but also in Africa and also the continent at large. Thank you muno asante twacokia gatho na riu reke hutie ndumiriri ciganona turamuka horo wigi historic visit amwe maramita royal visit angi marauga ni horo wigi unyitaniri witu na mabururi maya manaja turacokia gatho muno makiria ni unyitaniri wanyu karibu sana Bira nitakenda kunyitanira nawe na ni theki muno ndirote ndimugeithie Anthony Gacunga kuma kuria Kikuyu aranjira ndimugeithie theki muno Dr. Hook munduretwo Peter Petrus Deru asante sana ni nyitaniri waku ni kuria King'ong'o na ungeithiria andu othe haria King'ong'o kuria Nyeri guothe ugeithanie muno na hari njamba turari nayo ya kuria Mathira gwitwo Kamau aya nao ni aria mathondekaga database oro nao ni jeshi ya mwena ucio aranjira mitambo-ini Grace Mathu asante sana na nitwacokia gatho ni unyitaniri wanyu Pablo kuma kuria Ruiru ni gatho gukorwo ugitugeithia na ritwa Pablo ria ndirikania muratoge mendagia gifts guku muci munene wa Nairobi aria biashara street metagwo Pablo Gifts
na nikasante sana. Karibu tuoke na kunyitanira nawe. Thank you muno. Good morning. Morning to you. Yes. Geithia muroreri witu kimure watukora na Steve hindi twambia gatheti na nitwagike na kunyitanira nawe. Thank you muno. Nana titagwo muthoni wa warege kuma kure mathioya gwenda kugeithia eroreri a Muthingi TV tugithii na mbere na ngwatanĩro ino ya kumuramura magatheti rucini rwa umuthi. Thank you muno. Asante. Niki Steve akirora. Tamora na upo. Okay na. Mbona ni mwiretu wina kioneki na mwiretu rathi haraihu. Riu ni kwenda igwa ndake na muno guko kada kwa twathiathia muno. Koguo ni gikeno. Niguo. Na welcome. Asante. Karibu sana. Ni mweri mweru na nitwagikena gukona inyu tukiambia mweri uyu. Tugikendithagiria eroreri wina message ya new month tukiambiriria Steve ni ageithia andu na akimendithiria irathimo. Itaba kuriganirwo bakogeithia ciari akwa mwena wa Murang'a etagwo Ruth na Wilson na ni wish andu akore mathioya na Murang'a a very prosperful month makoro na ugima mwega wa mwiri na maundu maria mothe mugukorwo mugika makoro magikinyanira na Ngai amutongorie. Have a powerful month and God bless you. Amen. Asante sana na ni njogerere hario nyendithirie wa Ngai wa githi oro hamwe na Maina wa Nyeri ni tondu cio ni matu join thini wa discussion ile twathi na mbere nayo muno tukimurika gatheti. Karibu sana twahutia oro wigi the historic visit as headlines ici tuiratariria na ni headline itu gatheti ya the Daily Nation facing the empire's dark past. No twambiriria na historic visit woni waku ni uriku ni jone icero rumaniriirie nario o mundu wothe o mukenya akienda kuona the King Charles the third kuma Ngeretha agicera bururi-ini wa Kenya tukiingira thiko ya keri umuthi woni waku ni njui ndungi waga mundu gwitwo Muthoni. Yes. Wa mbere ni twarwanirwo hindi ya mau na nikio marakorwo makenda guthii kurora tona tugifuata tona more than 10,000 people ni makorirwo magikwa na rauga ni arakorwo agicakaya the painful death arĩa makorirwo magikwa koguo ni makorwo magithii kwa historic visit na ngona ni marathii nginya na mbere na gucompensate family iria ciakorirwo cigitiwo na thina wa andu a gukua amwe kuragwo nginya matekete undu ni ukorwira bururi ti undu wa kawaida. Koguo nie uri ingenda kuga ni ati njara riri ni rakenia andu muno tondu ndire ndona undu toyo kihanika bururi-ini no wa Kenya tondu ona mena painful ona yoke ona painful death mundu agikua agikurwirira andu magikua makirwirira a Kenya. Koguo gutari kuongerera maingi ni uhoro urakenia a Kenya tondu ni makorwo mai compensate for the death. Okay. Miario ya Charles the King Majesty wa Majesty ni rahuthika muno ti excellence na gakiona difference how the titles. The wrongs of the past are a cause of the greatest sorrow and deepest regret. They were abhorrent and unjustifiable. Yes, unjustifiable acts of violence committed against Kenyans, and they waged, as you, President Ruto, said, President Igaguriro, Korea, United Nations, at the UN, a painful struggle for independence and sovereignty, and for that there can be no excuse. Kenya ni marendegagirira muno ati jabeno ya kwaririria nayo neketa ya hera ni undu wa mahitia mekekire hindi ino ya dino na tariririo ndikani twirigirie aritherie wereke tuwe kuma kuri Steve na ira katini karona nagio githeka sarcastically aigira kuhindia sukadeni anegero gitina mugeka no akenya mariteraini metereire arie na here no ni gutheka arathekaga. So I still believe ni ndirona akihera ndita Muthoni na nikio ndauga woni wakwa. Okay. Ni woni wakwa ni atiriri ya reke tuge ogo ngugete hau gabere. Yes. King Charles ni arokire nitiguo ni ndina mawoni mere tofauti. One, King Charles sigukai ida nyarona Kenya ni potential bururi na hena indo fulani pengine we have very good resources because now mambo ari uko 1952 because means that Kenya it's a country of interest. Ni bururi orona doing business with them kana kind of you rejo ya trade muvugo da kwete kwa liama ucio ni undu we jena ile tu jena na utiri
nobody uti mundu nitiguo kogo yes ni wega akenda gahena gitumi exactly that's my point ugitwenda hena kaudu karamuguna not like just turi atire multiple ya mam edaga mwana wake unconditionally hatari kidareda in return fatane mwana wake kana mwiritu wake akore wega. So for King Charles ni ore joy one hena kaudu it's like there's a contract kana hena agreement areda with the Kenyans and yaramenya one of the best way ni na tuge mudhoye na kiodreda korewe ni lazima ni coas yani lazima gogerio ukoni ndemrata waku ni ndreigwa hena maundu mahanikire na maundu macio timega tondu giso ugira speeches yake ni yagerie kugatiriri undu cio wahanikire ti mwega lakini ndere process kuwa we are very sorry and may this never happen again and we regret we deeply regret the consequences kama the calamities or the casualties ile sia tukire go face Kenyans tera he anogo na pengine Kenyans but ni Kenyans atriri tutige kurora just the apology turore the bigger picture. What's the interest? What's the motive? Because ni dira tarotire just no atwere sorry nyige muno iretigo lakini those people died. Those people yani ile shida ni na netwagire nago iretigo maybe what can help us any he visit yake ego to teithia atia any can we be compensated iretigo no hotelere because for ino atwashokire hadu thini twashokire thutha hadu haraihu muno oi any ni atia tungigika nigetha kind of any go the damage or the mess that happened because the mess is there and even saying sorry how many times may not help at all. So as Kenyans I think ni gira kana kuona ndo makiuga atiriri ne wahanekire irenda kuona uge waku uri ngihota riri ku improve kana uthondeka Kenyan economy because we know the UK is developed ni fully developed nditiko no gitukira gututeithia to be sincere the problem to thina tu na go kidogo now with the good leadership because na normal tuteithia na thirikari ifanye ile maneno yao maika maneno yao na ninge now the help itakuwa imeenda yuko yithiete thi koguo hefata turore Iceera Ria King Charles kana is there something that is there another hidden agenda ya tutaramenya ni atia kana because for me I believe there's more than it meets the eye. Yeah. Okay, asante. Arindo ngira tukirekia no horoyo na ni washira wega muno mundu gwitwo Steven turore the bigger picture na ni wauga mundu ndoneka twendete unless hena gitumi na in this case ni treaty cigo gesainwo tuto Hayo mutongoria wa Africa ugiatire if you see the Europeans praising me know that I've betrayed you. Dika ni Samola Makel I think ni Samola Makel waugire oko Samola kuno agasankala augire Thomas Sankara ulikona muthugu akiuga ati Samora ni kawega menya na hado de muthiete uru I think that's what tunafaa tuangalie. Okay, asante. Harindo ngiongerera icera-ini riri turenda tuhererwo na wambere ni ndirona kuhererwo tondu ona ngai ngo matingikiguithia that extent ni kuguithia ga super power karia maraigwa menako so ni ndiramerera na njira ono woni waku ni riku mundu gwitwo Brother na merigirira maku kumana na icera riri woni wakwa ni atiri ni ndironire ndirafuatagirira muno magithie icera-ini riu na aratiriri ni mara regret for this koguo ria mbere ri ni marahana ta mara apologize indirect tondu ni mara regret na makagwa family iria cia korirwo cikiaffect ni uhoro uyu ri uhoro uyu ni magukorwo magi compensate aria mari hotha ici no tondu ngi compensate aria magithire koguo ndirona hena a bigger part than we are seeing like ni marenda kuhera ni undu wa orokire no ringi nguo Mike auga kuri ndu ringi King Charles arenda kuma Kenya nikyo arakorwo agikuka guku kwa befriending. Asante. Karika piece manako very interesting. Eragwa rules of etiquette around the royals. Nimeonye kwa ina dino tuko. Na ndirayoragia ya kuri ni mitugo yao. Ageti rauga atiriri. Ni mari mitugo yao amikire amaudo and especially the traditions muno marumagirira cia English tradition forms of engagement iria wacemania na either the queen or the king ona kana mwana wao ufati gukorwo kirumirira na ndakiona atiriri mamwe mama undu ufati gwikimenya title yao
Highness ona kana Sir na Majesty turaiguire uguo undu ungi wina certain haha ni hega muno okorwo ni muikareri niguo ngathiti rauga ri nituge ni arugama mufatie mukarugama ngathiti rauga atiriri if the king or royal is standing you should too stand karethi aikarathi. You also supposed to stop eating when the king or queen does. Koguo ni wakihika ati haria mwiri akahora ati wetereire gukoni warigia arikia kuria mufatie oni ni murikie kuria ndufatie kirie we ni hindi urahangania na irio na icio nicio code of ethics and manners gatheti irataria ĩrauga atiriri if you sit at the left to the left of the royalty expect her to start a conversation for instance ojikai agikorwo ni weri muthama jetereirio korwo kiambire conversation na nigetha the guest of what's right and you speak to them during the first course then switches side na ndireririe kiria muno ndona makika na mangethanire na president mwana uyu president na kerakire mwana uria gutikoragwo ati muthuri haha mutumia akorwo ha matirumagirira mau muno na ndagikiona no kaundu kega ni traditions ciao ni undu makoretwo makirumirira miaka na miaka na tukirigiriire guthoma maundu maingi ni horo cio wona ru kindu hindi jigwa gikindakaria ni undu wa maundu ta macio tuturaia atiriri one tugutura izi nginyari because kiria kwa ni atiriri riria president Ruto athie kwao marumagirira o Kenyans ani marumagirira Kenyanisi ni mutashikirite tutekirite tondu riri tariu tuge tuthire religion ndona ni taithiramu na Kenya president acira kwao ni nyona gekiraga kofia no tondu nginya ingirane na ki niguo ni uria nguga ni atiriri wathi kuri arafu ikarata arafu maundu ma gwaku tiga muciigwa gwaku twoka gwaku we tuyo kwenda muthamaki Stephen ni muthamaki ye but this Kenya abi US tiga tu Kenya abi US papa wale umuntu gweka ito traditions ici yao yani ugo niguo nao the congregants ma ko behave oko ni kuria makuriaga we ni arikia na wige tutige kuria ni withara ni henya wihike na kwaria ma ucio to ukombo tukirora tukirona njire because hapa tukaragia ma kana riri tukombo pase ndokania na gitio kia royalty gefiro atia royalty ni to maundu tatutu nitwario nake president ahituka hanyu despite gukorwo kana gwikagiria kura no nginya urugame umuhe gitio kiu tondu ni mundu gutwara ira Odinga guthie kiu ni gitio ni ara acknowledge no yo gukite Kenya koguo ndireciria ti ukoroni no ni ndikio ire kana tutaroma kana tuonererio ni atia kana tugue woni wa muthoni no ni ndiona tari ukombo yes hakwa ndirona tari a form of Obama ndungikora president dali riedo magikaga maundu mao na gukora thecage kirugaga na ukurungu kigiragia guku it's a form of etiquette todo ginya kurugama agikiga kwaria speech mathaa meriri na kwenda agirugama haga na ukombo hanini but other things kuikara on the right side todo na ginya nonaga muhiki na muhikania kuri ndo mabangagwo the same thing uria irapia form of etiquette todo Kenya ni tutakoragwo tugikate tukifuata etiquette iyo no tugikorwo na rules kana the rules na tukorwo ni tuguori andu angi no makorwo magitufuata ndokinya bari na mboka ati kumbuke kuna freedom asa freedom ni woni wako ni atiriri Nisia, he is a respected man. Ni mundu mutiiku. Ndikiguo. Lakini uwe ndreuga ni atiriri muthoni. Hena mundu ungioka gwaku. Ndira ngiria ndogire guko gika undu fulani. Ngari watiriri ni gwako hena protocol ya huthaya. Ndikiguo. Yetio is anyway we can't bargain about respect. Respect to gukuhe fio enye-ini the
the respect that you deserve, we are going to give you. Lakini hena tu maodoge hii yani trona tugika your highness tutakuita, because if that's the name that is accorded to you ama that's the name that you deserve, hiyo tutakupatia. Lakini uko neta kulia oko kikuini ya kulia na ahugu the moment alike kona ona waitiga kulia the moment arura monoko no haraye vina nyimwa mai ni kuna tarebisha je ni some of the culture kati mwai ni stwathie ku nitwikire kuria bitiguo oba twathie ukai when how you can let's live like you bitiguo kero atiriri, it's not a normal visit, it's a historic kind of royal visit. Unfortunately critically for this matter ni tondu ithuĩ nĩ ithuĩ tutakuaga mĩtugo itũ nona rĩu gũtirĩ mũndũ you know traditions tarĩu nĩ nyonaga athuri akũrũ rĩngĩ mũthuri anjũria wĩtagwo atĩa ngamarati akanjĩra aca ndĩroria wĩtagwo atĩa nĩ mũthoni nĩguo ũkona harĩ ũrĩa kwendaga njokie nĩ tondu all the way akuĩte traditions icio na njĩra ĩyo no rĩu nĩ ithuĩ tũciteaga ndĩna kĩũria ũria okorwo Kenyans tukiri na mitugo yo, do you think the UKians can be able to behave? Yes, na no support na rere na utuka UK yare na mundu gwitwo Ngugi wa Thiong'o ni mukuririkana Iceera athiete US na akiheanaga speech gake na Gikuyu agicoka riu akimi, that is the case ikori ika tradition yake gukuyo ri oraigua we comfortable as long as dogo kiuka rere sheria si na dogo dia thini sai ne for instance digethie ningeheane speech yakwa expect andu ni maigua ngumihutio hanini no njoke ndaririo pass information ndio na ri thina ndugatuo still ndasema na rere na tena rere ino ni family royal family and it that they even colonized the superpowers na ni the USA koguo undu uyu ri umama kuaga kundu guothe ngithoma history ona ni very interesting kundu gukona very rich culture na practices ciao koguo riu ni ndio twathoma ni mamenyerete na ngiroroga meitha ndonaga rindu riu tiambe mathiko ma queen all the traditions uria cia observerwo kinya kamera ndingihura queen arahurukio yani ugo ni the protocol na no ngirumirirwo ukona kinya mikirira tuthikati tu mekiraga na ni athuri ni gukiuga matigekire ni traditions na very rich na traditions unfortunately igire citwo na nikio twaigua tukirangarangwo makinya twambia ku practice ciangi hau niguo haya tuthie undu-ini ungi no Iceera riri ritire na ni agukirigirirwo gucera kundu na kundu best of the best governors performance ino ni gazeti ya The Daily Nation page 12 na gazeti ya the best governors wa mbere ni George Natembea wa Trans Nzoia ena 70%, ila gazeti rahuta counties na sectors itiganite horo ni urimi horo wige githomo horo wige culture na sports no mafarafara ndio manatia individuals na in this case ni governor wa Mamotetwo Natembea manyitanire na Gladys Wanga wa Homa Bay at 70% na marero ni mararuta wira na kio muno na gatheti kahutie kauga atiriri their first time governors ni atia turona tukiuga horo wige first time governors na ranking ya magavana maya first time governors ni andu aria marako ni governors aria etamu yao ya mbere gukorwo magiserve Wanjiko Natembea ni araga uhoro wake ngona the reason arakorwo kirwo ni forming governors ni akoretwo akigeria kunina uhoro wa corruption kuria thini wa Trans Nzoia na ke Gladys Wanga nguririkana kore thibitari koragwo ku Homa Bay ni akoretwo akimitura muno na maundu maingi koguo uhoro wa corruption kunina corruption ti undu wa kawaida ni Natembea arero ni akorwo best performing governors ni undu wa kunina uhoro wa corruption ni uhoro ugikenia Wanjiko muno haya haha ndi magavana ranko ngororaga muhutitie Mount Kenya region na ngakiona twinake at 64 na baithatu na ni Rongo Kang'ata na baigire ni kuma West Pokot Simon Kachapin tugathimba Arati Kisii haya then turamona ni andu a first time governors na Rongo Kang'ata oro nake na gicunji gia 64 he's the best in the Mount Kenya region
governor uria kwanyu Murang'a na no mugitwire niki areka ku gutarekekana kuja tarayo kamira gite kwi governor witu wa Kang'ata. Yes. Yes. Utire county ekurite Muthoni ta county ya Homa. Ukireithe matihigurirwo the county aggregation parks. They ndronire manyitire na kaboni ya Itari ambayo iramaheire 271 billion. What? 271 billion ya gutuma indo ciao ciothe sirigira yo county aggregation. Ani uko na hena project ita shirikana iria proposed ugira the from the former governor no initiatives iria Gladys Wanga enasio within the next 2 years. Any Homa Bay will be a county. Any governors made a benchmark go. So one new congratulate the first time governors. And during the get to make like the second time governors might go perform way. Anyway, near the politician. The politician has in mind that the moment near they get a little yakere, probably anyone ya term near Bagodira. No kona bikande mayo magethiraga. Kana ni kurionaga ona jikewe ya kana jikeoru ni horo wako ni muthiru. But because that's one of the first time governors akina irogo wa Kang'ata ni ajeti irogo ni ajeti Kang'ata kia kule ya Murang'a ni ajeti to Kang'ata kia ni teire because mundu ta mami aramio ile mundu ta dadi maro ile tiguo ni miaka karudo na matia amati kurigita irathi atia biro ndigwa ona ndarwara ni ndi muikari wa Murang'a ndwarire Homa Bay ni ngurigitwo kinya ndi Homa Bay guothedi Kang'ata kia uria irakorwo igithii na mbere ni atiriri wambe tucokerie governor witu Irungu Kang'ata MCA Honorable Ngunu wa gutinde horo uyu koguo MCA project ni makoretwo makinyitana MCA ni aruta aige Honorable Ngunu ni akoretwo akirira muno mena Kang'ata. Yes, makoretwo makinyitanira muno na kwira andu makiandikithio horo uyu wa Kang'ata kia tondu wakorwo ugeteithia andu disabled andu akuru na andu aria very less vulnerable. Koguo ino ni ta kadi irakorwo ni ta ID yaku igiscanwo haria tondu gukorwo na ukiho service account ingi tondu wa kiwa the thing mareka na Kang'ata kia registered you can get in any public hospital na yeah koguo na kuri kaundu kangi arakoretwo akiongerera arauga nimekirite agreement na NHF for 1 year niguo aikaria Murang'a makorwo magithondekwo tondu ni wakora muno kwina cases nyingi cia ringi no athi thibitari ukaguthondekwo tondu ina mbeca no nake governor ni akoretwo akirora andu aitu muno akore gwitu Murang'a tondu wakorwo wi mubatha ati ni warwara ndugutinda ugithie Murang'a ati niguo thondekwo wina kadi yo ya Kang'ata kia ni uguthondekerwo o any public hospital kondu ni gakadi gascanwo koneka nika Kang'ata kia ni ukorwo ukigia marigiti maku thibitari o yothe. Maya nimo magavana na performance cio no agikimwona haha at 64% na ya eri twako tugitariria niyo magitongoretie ringi no twende kumenya niki giki thiini wa Kang'ata kia ni mbeca cia health thiini wa county igatuika ci handu hamwe nake Muthoni ena kurukana okuri kurigitwo ni rari kuria nani ya mbeca Muthoni arafatara mafataro maya na ikadeduct kana harathi atia akitio niwe wa agree na other counties kana what is the connection yani uria Kang'ata kia hana ni ka universal card yani it's the country universal card ithitigo ira sub counties so the moment not uria ko na itariri ni not ATM ya fegi hala o tu ATM ya Equity Bank iri no we Kisumu kana we Madera kana we Wajia the moment wekira biashara ni recognize we had our ithitigo so Kang'ata kia ni we hana it's a universal card in Kenya ati nie data might Steve ithitigo de Nairobi
nanda Mombasa demorwaru the moment daddy thibitari I think already on ida propose ni uko na tore uko na system ya NHIF or thibitari where unaweka fingerprint and your details appear in whatever documents that fatarika na sigaoka. So the negotiation day with Kangata ni ageria ko like now the system ya Kangata kia rede uko in the 47 counties in a way that while you thibitari wewe you Murang'a itigwo either ogino kihudire NHIF yaku okonya yourself na waigwa ni ukuhuthira Kang'ata area wewe entitled and you must first you have to register officially register na 300 okay waigwa ni ukuregister waigwa ni ukuhuthira Kang'ata kia no card yaku rikiraga either wekira card yaku the sinona ka card the master card kana fingerprint yako ndio kona ni horo or any ni horo usad pass county gesio because onaoni kule Kiambu we kwina ile ya matagi of which is not it's just ya matagi is just in Kiambu but wega wa Kang'ata vitu 47 counties ndio kona ni nyambo ya tuteithia hao kuma hau hage ni horo wa twana twito turakirugiro curu hane na tumatumbe tukwanika good balanced diet because ogira haya twakirero you know in Murang'a kwaria ma some of the parts turi hinyiririku yani kemu kwa ginya diet ile mundu araria hari hai ndirio wego itumbe maheo ga tumbe na makaheo ka ushuru very yani ajiri na matu ushuru dikana mari hokana mabire ugifuta ndio rimwe monia nyonaga resources cia bocoka thi ukaboga tithia kidogo na pengine after investment wagithia na mbere but the moment kindu kire kirahandika thisi ucuru ni uraheano cukuru ciothe na utodo ucuru ucio ni ndio nyuite ni ka ucuru ni ka very balanced ni ka ucuru titaga kaga kinyuago ni athuri fulani agitagwo tika ujipawa yes lakini nutrients nyuago kirikio rutite magoti Rathuri mwa ikona aka tondiga ciana nikageria kurora now the most important nutrients one to now these are growing kids ni developing kids ila siko mateithiriria gukura wega atukona nini it's a good project ikohota kuguna andwa Murang'a muno ni bugithite wega Murang'a hure Mount Kenya region governor ucio ni yoroneka kiruta wira muno hena ungi haha wa kuma Meru na Meru ni tukumihutia itondo Meru ri ari at 63% ni wamuona haha ona hatikiri ungi urangitwo the top page no akiriho Kawira Mwangaza na nitwe thina uri ukoretwo Meru dikiwe aumira haha atia na nitwe mathina maria cemanitie namo agiterera kuhagurwo kana ringi kuhonokio ni Senate ugo niguo maundu mahana tutanaikiria ungiuga ati horo wigi tongoria wa tumia ni tondu ni ndirakena handu mudugo tobira twenere haha ona utuika governor ingi tukura the most to get the first half guthiguru 47 count the half ya guthiguru twina magavana maingi mudugo to ane wa iguru arioho Wavinya Deti Machakos arioho Cecily Mbariri they were top all of them all the counties Kinya Susan Kihika ona omari top yes top 25 uhoro wa Kawira Mwangaza kule Meru tukoetwa takabanya daya ni akoetwa na kahinda karitu muno yes na ntondo kule Meru dikuye ne kwenda matenda gutongoria na tumia kana niki no ni akoretwo bado akiruta wira onokorwo ni arakorwo na challenges tondu aikorwo ni job opportunities onokorwo andu ni marakiuga ni arahe family yake ni akoretwo agethera andu iganona mawira na akamahe mawira na tena despite of the challenges ni akorwo akiwin all the cases na gukorwo akirwa na thuri nikora akorwo one of the performing governors ali mutumia korwa na thuri ti undu munini yes niki na agicagurirwo erutio mawira mothe nora ni kuigana inewe na ni orere ni kwetwo ta kuhagurwo gwake ri tika undu kanini tondu uri akorwo ni akuhagurwo ni ona ti ndari na security njega kwiyumia ku eta mutumia
Yes. Okay. Haya, woni wako ni woni wako na kawira Mwangaza. Nie itwari amero matwire ria kuhagura kawira Mwangaza ni ndikona heitwa riega because ono girora one ni jugaga atiriri ndirarega mundu akihitie in one way or the other yetiguo lakini the broader picture the broader picture mundu ni atiekite ndirarega ni muduri wako ni amunimite farafara ndirarega family yake gukirikana ndieka niguo kana tiguo gukirikana ate family yao yothe ndio ihoire office iyo uyu ni ndirarega ate ni gutwikite ate ni some of the tenders na some of the appointments tia tuhostia hotukirio ne bunge lakini kuma hau tarwa farafara ile ciemero tarwa ye project ile ya kawira Mwangaza ajireirie more to that kawira Mwangaza amenyekanire atia ni yatwikite governor adona matiamu yani tuge outside Meru tutiamu lakini kawira Mwangaza okireleka ari ajina we MCA akaruka women rep arugagioka utwika governor ugira tonito hena tago kajuju to ni gurikari to kajuju ni wale ali former women ndio former women rariho yes no wale former women ode akwatirire taru ugira kawira ajiririe ni ateithiti amiru aige muno ndiko na kawira Mwangaza Charity Foundation na Charity Foundation iyo tudirikana mwanake murata wako tukomana na Technical University of Kenya akejeni tikendeka kawiraza dige kinyi wega wake ni uriku akejira foundation iyo yake niyo erutete amiru aige haria naona andu makimanagia ni kigene ni akimahura ni kuria adu maayeria kwa weak point nake kawira Mwangaza reke gwire wita a lady holding a very big position you should be careful because a slight mistake ameyaluri matikena akwari ama athuri matikena utogore ni atumia twariema tutire muthuri ekenaga mutumia yake ya mutongoria na ageragia kwa tuge mutumia ni agiambia igwa tondu na bia nikio ureka undu fulani tondu wina naona kogo as a lady wage uji package umenye hena kaundu gwika na ni njui ni andu mageragia source andu mageragia riri you are very powerful mwedu no mageragia tuge uthirukirio ni thigari mamenya uria no jarie nake ni futenya ni ngona mwanya so one of the kawira areas kweni ukuri kuname muthuri wake farafarai yes it's okay constitutionally ni wega because you can name after a hero or makitu kama hivi tiguo lakini ndagire kumenya atiriri ino tone ndamune fa kwari na rumors kwa natu maundu sijui mukakarega mwa sijui kawira Mwangaza sijui ni aheire milioni imwe sijui during inauguration yake ate the bad muini uri aheiro bia nyingire muthuri wake kwa tumaundu to uwe wamenye ni datwika ha tuta Susan Kiheka uigwa thino wake uriku ona muthuri wake ni na mamwe mboro eta mboro nona mundu tawani wa iguru ni na muthuri wake die dana kimuona wa in one of the events mahitho tukiruga mahitho twaigire station neto koma umeria tukiruga mahitho lakini tukiruga atiriri ukugire uge umenya atiriri he haria magire guika okay hena office ile kia first aid kana first gentleman na ikare kwa office yake na ugeni gutwike because one thina wa meo na tiriri muthuri wa kawira Mwangaza ni wara nike ni wara ni ma county yake county ya Meru makaiwa tiri mutumia ni wetu haire giti wewe umana nona ni yako because MCA 59 matuki ya mama muthurire out niko nani ya no good relation na good relation ona hanini with this gentleman and mutumia wala yana ofensi yake you cannot fighting Mwangaza because she's a woman yes tramo fight because of the iniquities tonere meto kiruta wera of which ndramenya ni modo umwe okete agafiti na doa ciothe because the truth is Mwangaza's fail it's nie kuringana wone wakwa it's someone's project onandira firoro it's someone's project na ita project ya mundu andu othe mokire kumucagura then are independent dari na kiama nikuo riu you can imagine kiama uria kihuraga mundu njeki
riu ndari nakio ni andu mona ngakuprovera andu tari na kiama ni undu muritu muno na ni aprovera andu no arute wira then ni acagurwo na ndirafiro toguo ni hari gioko kina thutha hena gioko kiha thutha kiroka gikakwira we mundu chini because one ndeke ngwire mundu muhuthu ni uri thirikari kana ni athuri a guku aya matangitikira gwathonika wira guku we kumite hari iguru because athuri Meru yes nijulize ndiona mena thina muno na kawira lakini kama ora maheo kamutuo hwaini nona ndikwenda ukigweta muno because ni ndikire wako we lakini undu wa maitho tu waruthio mireguo koguo kawira mwangaza hefa tamenye tumkaka feel kanini igakumugwire because tugekeria oni umwe twendu mathaini hakwa gona ino uria marenda kuhagura kawira ri yumite hari andu akure Meru yumite from the top tondu ni ngigo kuri hindi kwera ko ikwenda kuri gweta muno nake kawira tondu ari wa independent akiuga kiu gitiguthie ku Meru na kirega na magikaniria miani gucio mari independent maigire kiama-ini Asha mendaga tiriri kwari na visit ya deputy president na kikawira ndendaga mathie ku koguo ni mari na miario miuru koguo nona hindi ya athiaga ku deputy athie ku magikorwo deputy ni arakaririo no nducio koguo kauga ndikwenda kuga na ndikwenda kwihita no gatingikora kaumete kuri andu uria hari athi kamite from the top kamwe tugithite break ndeke mwetu uhoro wa the deputy president here. Every time the deputy president goes to Meru after the visit igwa MC ni maida komu impeach wona kire yana Iceera Riake na nikio corona ni the deputy president kutokia ama ena factor is a factor in Kawira's impeachment and ikisho ni kuhanga hanga ni rutira guthondeka ground nitukurora tugicokereria turore maundu mangi maingi thutha kahinda gatari kuraihu cost of living ni mamwe maria maririirio muno makiria niyo katuni gaitu thini wa ngatheti ya The Daily Nation kurerekana ukigira kuria thini wa JKIA waingira kiharo-ini uguo kindu giothe uraingira nakio kana ni tha kana ni mucibi kana ni expect gikorwo gikirwo